Pozdrav svima, dobrodošli na Balkan Vod kanal. Danas ću vam predstaviti njemački tank, teški tank Tier 10 E100. Idemo u bitku da vidimo šta taj teškaš može. Ovisi koju mapu dobije, jer recimo za otvorene mape baš nije. Lako ga se otkriva i onda ga svi samo rokaju. Tako recimo za njega su bolje neke gradske mape gdje se može napucavati za čoška i takve slične stvari. Evo recimo Himmelsdorf. Ok, mapa za njega za napucavanje. Evo sve su desetke u igri. I ovo će biti bombastično. Ko da igramo klansku bitku, tako su raspoređeni tenkovi. Ima svega, heavy tenkova, lakih, tank destroyera 2. Znači s jedne i druge strane. Sličan setup tenkova. A tu se, pošto se svi sad nagoravaju kroz ovu ulicu, takozvanu ulicu smrti, mi ćemo otići desno, skroz, jer previše će bi gužva tu u ovoj ulici. Idemo malo dati podršku tamo na desnoj strani. Tu će nas vjerojatno osvijetliti, ovo je možda EBR, tu je negdje na sredini. Kako je on spor, to je normalno kod teških tenkova. Ovdje sad malo nezgodno bit će preći ovu ulicu. Ima li koga tamo da nas čeka na snajpu? Idemo. Bilo bi dobro kad bi ovog tu riješili te 110 LT. Ostao na šutu jednom. Opa, gore nam brdo nam gubi. Vidim da se povlače. Ide ovako. Ovo je znači on ima dobar armor. Treba ga dobro pogoditi, pogotovo iz daljine, teško ga je pogoditi. Evo, ove bočni udara smo dobili gore iz brda. I sad, ovo kad bi riješili bilo bi odlično. Da. Nisam ga ja stigao, ali dobro. A niš, idemo kepat, pošto gubimo brdo, nemamo šta drugo. Čekat ćemo ovdje. Situacija nije baš sjajna za nas, gubimo dosta, 4-1 protivnike. A probat ćemo eskepat ako uspijem, mada sumnjam. Jer ovi kad se spuste odozgora, teško da ćemo se obraniti. Ovdje iskepamo, čak vidjet ćemo kako će se sad odvijeti. Odlično, ovog su riješili tamo, sad ćemo se mi tu postaviti na ovu stranu. Sad će oni navaliti na nas dvojicu tu kepu. Ali dobro, ovaj BC i 7 su dobar posao napravili, probili tu desnu stranu. Kad se u kepu ovak malo mičeš, malo brže ide ovo kepanje, ova strelica gore tu, vidite tu gore, znači ide malo sporije, kad se malo mičeš onda malo ubrza, znači ovak onda brže se kepa. Evo ide nam i 7 tu iza,
probat će dekepat. Jes, to je tu. Sad smo malo ugabuli. Ništa, idemo na njega. Nemam šta. Tu ću nadrapat. Dvije strane me sad mogu tući. Ovdje ćemo pomoći da mi neko pomogne. A da ga barem jednom okinemo kak treba. Sad ćemo probat proći, malo ćemo ga probat ovako. Zeza mi njihov arti cijelo vrijeme. To sam nadrapao, nema šanse sad s ovom dvojicom da izađem na kraj, ali proćemo. Nema oštećen mi je punjač. Da će ovo biti čupavo do kraja. Evo, nema šanse. Još je FV. Rokne me ko izbio me iz cipela van. Dobro, eto, malo ste vidjeli kako izgleda. Ali dobro, opet smo nešto štete napravili. Da nije gore brdo tako brzo gubilo, imali bi velike šanse. Ovako, u startu smo malo gubili više tenkova i onda su imali malu prednost. Na trenutak smo se vratili, ali nismo imali šanse sad mi tu dole. Ok, dobro, nije bitno sad to, čisto da se vidi kako izgleda to sa teškim tenkom jednim, u ovom slučaju njemačkim E100 Tier 10. Znači ova bitka je evo gotova. Svaka čast neprijatelju, pobjedili su pošteno i bili su bolji i to je to. Znači, vidjeli ste kako to izgleda, bit će još tu video ako želite još neke videe sa nekim tekovima koje ja imam u garaži, slobodno ostavite dole komentare, napišite što želite vidjeti, ja ću snimiti. I lijep pozdrav svima i hvala na gledanju. Bili ste na Balkan pod kanalu World of Tanks. Hvala svima.